isikhathi siyaqeda mntakithi. Ngisayinkozweni. Nengusele khona. Ephakathi kwami noNkulunkulu. So, yabona cassette level akudlala. Isawudlala. Angizulala. Ngisazodlala idlala icassette esiqala. Ifike idlala. Player. Right. Quase. Come. Rella. Ima. E non la vede mi fa. Uyabonakala ukuthi masitungana sima-5 mishana. Kodwa sesibukele yakho. Uyasaza abantu ukuthi lento esuke siyele faith mission asiyona. Uqala ukuthi singaqala nabantu kanje. Sinamangcwele. Siyaqela isibuko. Abahakeli bazokuthola ukuthi bangasonta lesonto lethu. No. Uma usihamba kahle abantu esibona bafethu asibafuna ukuthi lithi mosithola ukugcwele sidinga abantu abawu-10 umndedwa ukubona oyedwa ukuthi nabo bawu-10 ngabaphendula unyaka wonke nawo aphakama sokome unyango yokuqhama abantu abawuthela abaphendule kuwena abakhonza ngamandla ayifebishi uthi ngikhona abawuthela angojani akuneni namasonto amangujani amasonto amangaba iy'nsuku zingaba 31 days akwazi ukuphendula ngisho isalukazi esibandobezelayo sithi hayi usiphendule osidingiyo nasesozweni naso usincengile kwanasesozweni wasigibelisa ngo-10 rand kusuka la uza la awukazi usigibelisa isalukazi kodwa ushobeli wedwa esontweni walisiwe futhi ngomoyingcwele ababegcwalise ngomoyingcwele ngaleso sikhathi ibhayibheli lithi intombazana yaseSamariya ukuthi wayahlangana noJesu emfuleni uJesu uxoxa naye intombazana kanye enqanshula yeswa yathi nayihlangana nendoda eyifakisa indoda eyifakisa yathi ifakisa inhlungu efuna amanzi kodwa le ndoda yangawakhipha amanzi lawa omthombo yakhipha amanzi ayezoziyosisi bayewaphuze awaphuzile esifuni sawathi ibhayibheli kufanele kugophuzile futhi wawadonsa ulanga namanzi ngoba wakufanele kubonakala ukuthi umuntu mayesethola amanzi uyathula na lo sisi wathi ngowaqala ibhayibheli esawahakula imfeshini yami esawahakula lo sisi amanzi wathula imbiza wayehlisela ezansi wayibeka phansi imbiza wagijima washiya imbiza wagijima mayegijima wathi ngozani akakhulumanga amavesi amaningi wathi umnendathu wathi ngozani nakuthula ibone nakuthula omjelekone angazi ukugenesisi noma urevelation noma kodwa kwaba ivesi yokuqala lo sisi
alibhale eBhayibhelini wathi wozani libone omtshele konke esegcwaliswe ngamandla esegcwaliswe ngomoyeni lithi iBhayibheli bamuzwa egijima lama 3 noma 5,030 abagijima abantu basindiswa umuntu oyi-1 thina siloyedwa ufana ngokomthetho nama-worshipers ahlabelela la ufana ngabe sekuthena ama-worshipers times 4 a year asehlabelela laba njengoba ehlabelela nje bathena abantu bahlabelela bathena abantu fanele basheshise baphume basuke badedele abangenayo bezofundisa ukuweshipa ngoba babengena behlala phasi bafundisiswe bagcwaliswe ngamandla kamoyeni badedele laba baphezulu basuke sebegcwalisiwe laba ngamandla kamoyeni ekhuphela ngena nabanye babengena nabo futhi bahlala phasi bafundiswe ukugcina bonke baphinde basuke baphume nabashumayeli bakhona abagcwalisiwe ngamandla kamoyeni kufanele ngababashumayeli bathi bengena bashumayele shinele baphume bawulanda abanye nehlala zona nisuke kuzo ezabanye abantu kade nahlala la kodwa ningabashumayeli nishumayele izwi likaThixo bapha abantu abazohlala la i-workshop yokuzo-workshop abantu baphume bahamba emsebenzini asifuna ukuhlala amadoda isitoko samadoda sike sibe u-50 amadoda akaphume emsebenzini ahleki ubhekwe into yodwa noma sebebhalisile ngabantu ahleki umuntu wethathume yalazi elithambani yalazi novesi elithambani likhona livesi ekuhlalani hlaleni bo soblema emabandleni wakhetha yokugcina niblema abazalwane kanti abantu abanye abenze disorder yini nimi ngasemnyango thumani ebantwini uma niphuma nebantwini abantu bazogcwala endleleni engasekho nisaba ukuthi indoda iyafika kodwa ngasekho kanti abenu indlela endingasengamoya ngayo noma ngamlethe laizansi andishaye ematendeni ngomatende ngasathanisile yindaba ngisabusathanisile ngama ninamoyeni inhlobo yamakhola le esabusathanisile mangusathanisile ndakezazi mina ngiboswa ngabantu abangcwele hambani niyongena kusathanisile nifike nini iphume imfihlakalo idestroy isathanisile yenjani ifike endlini yenza isaba kodimoni isaba usathanisile umuntu ongena la endlini nje kuthiwa i-devil worshipper useyosatwa uyasatwa kuthiwa angathini akangasondeli nakumfundisi ngoba i-devil worshipper uzama kusema-intercessor where are the intercessors sabamathebe worship unkulunkulu engaka indoda kankulu usekazi ilale nomuntu wesifazane bekhona abantu abathandaza nosasa uyasatwa uyadela indoda kankulunkulu ayidibanga mhlawumbe uthanda uthanda neshumayela ukhomba uthandatalelento fumile kwiposition ukade ngidevil worship uzofundisa wakho akusho ukuthi mkade ngenyama sithele njalo ngoba umuntu wamanje come on sesothandaza lento ngenzakalayo kuthiwa njengoba umbona ngikanje phambi kamoya ngcwele ngeke ngifunde njalo phambi kamoya ngcwele la ilizwe namakhomshi isonto lakithi njengoba ngikanje ngiphelele ngikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu ngiphelele njengoba ngilakanje mangilayife emission nje ngowakhona ngiphelele mawufike international ngowakhona ngiphelele futhi ngikhuluma njengomuntu wakuthi wakhona international ngeke ungishintshe masenze international ngeke ungishintshe masenze emission ngeke ungishintshe masenze Holy Ghost ngoba i-Holy Ghost isonto lakithi ngeke ngivume kuhlala abantu isonto lakithi ngekho ngoba i-Holy Ghost eyakwethu eyakithi ukhona umfowethu akubetha ideje mabona ngikhulukhula ngithatha umdami ideje yohlangula umsebenzi wami umuntu kamoya yahlangula mina ngifuna umfowethu kuthiwa ufile ngikho
ngoba ngibekele lo msebenzi ukuthi angitawula umfowethu. Sabu moya. Sabu, namhlanje umfowethu sizothandaza. Sikoso kwenu. Ufuna abafowethu namhlanje sithandaza ngale ndlela ukuthi ngifuna noma nilele ebusuku awumpostola. Awuyazazi into zikathi. Ufuna noma ulele ebusuku mhlawumbe ufike wena ebusuku. Ufike wade ukuze ukumule kulo ngidlulele. Namhlanje ufuna inkosi ivula amamayini. Come on. Uthi uyabona nawe umuntu ufika. Yachifuka uthandaza. Uthandaza ushongela imoto, ushongela imoto, ushongela imoto, ushongela imoto, ushongela imoto. Uthandaza ukuthi spiritual azaphela amazwi okuthandaza uzokhuluma ngelimi ukhululeke uwedwa ungasazi ukuthi abeseyithatha inkonzo umuntu wena agijime la umuntu wena sekshiyeke umuntu wena ayoma phambi kaNkulunkulu ngoba usungazi ukuthi aphinde kumsele umuntu wena esekhuluma eseshamazwe wazo kwasho ewasho umuntu ewatole umuntu ewatole umuntu uzobuya leyo nkonzo namhlanje uzophela ukuhlema endlini kaNkulunkulu uzophela ukuhlupheka endlini kaNkulunkulu uzophela ukusondana endlini kaNkulunkulu ibandla lizobuya libe ibandla lakudala ibandla likamoya. Uthandaza efekmission uzogijima uyathandaza efekmission mawusefekmission uzofika uthandaze bese unikeza imali. Hey, imali yakho isezulwini futhi wena ubizelwa imali wabizelwa abantu. Ingane zethu ibhedlela manje ingane zethu zabe ibhedlela abazali basakhe ishule sokuthi indoda yakho iyakhala yenze kade kafanele yenze ithi zofundisa ifunze ngeshumi ayibonile ifunze ngeshumi inina enifaka umfunza ngeshumi akuyona inkonzo yakhe ukunikeza izwi hayi ukukhuluma ngemali akayazi imali sorry akayazi imali mposto wazizwe mase nithi niyavala iminyango yemali nina uzokhuluma imali ngoba yinina enimeza ngokuluma akasuki manje hamba emsebenzini wakosembizelo nizoyibona i-faith mission igcwala izokwaswa i-faith mission phuma kwakhe hamba emsebenzini ukulomeselo nani uzothenga ithuba-ke manje longena imizi nemizana ningangeni imizi yabazalwa ningena imizi yabahedeni banithuke sothandaza sonke kuthatha ngijila amehlo ikhangele phezulu enkosini ngibone khona abantu
futhi siyabona impela ukuthi siqabele yazi sekhaya lesithetha ngayo abantu baze bahlehla bayeke nokukholwa bakuyeke kodwa kuyeke ngenxa ukuthi fihle imali ngapha namhlanje uNkulunkulu uzokuyisebenzisa indlela yakhe bakusto bakhona abantu besebephelelwa amandla empilo kodwa fihle lokukhulumile ithi wena ongejela ongejela abasebenza bayizifo bandla sebenza izifo bahlinzwa sebehlinzwa lapho likathatha abanye kufanele uhlinzwe wena into ekwenza uhlinzwe ukuthi unenkani abanye sebashona ingane zabo ingane zashona ngenxa yakho ukuthi unenkani ufuna ukwenza umsebenzi kaThixo abantu ababenza lento banomlingana abanye abanamehlo abanye abanazinyama abanye bafuna izimoto abanye basela business ngenxa yokumlalela uThixo abantu bengozi abakhishwa beshintshelwe hayi abadala abantwana ministries bekhishwa uThixo behamba bengaphethe lutho bengaphethe amabhadi behamba bengazibaya afika kudala usomandla phambili ethwaliswe ngamandla uNkulunkulu ungabemuki moya wakho cela sibana manje lento inkosi ishisa ibona siyibona baba ngiyathandaza egameni likaJesu wena uyena umuntu uthugama manje siphambi kwakho ongcwele sizeluka nanti manje namhlanje Nkosi isikhathi esiqumo sokubuyela kuwe sibuyela kuwe ngosize kuwe asazi Nkosi besizeleni kodwa siyabona uNkulunkulu ukuthi bosilethe kuwe abafana abashayishayo uma bekhona kuleli ngiyacela ngoba uNkulunkulu ngeke akakamba mama khona abantu la abazophuza nanti wayini nakabo abazothi bevuka kusasa ekuseni bavuke bengasafani nenkani uphuze bese uvuka ekuseni ufana nenkani lento niyona abantu besifazane nje neyamadoda abantwana bakaThixo bagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele bazogcwaliswa ngamandla manje kaMoya Ngcwele khona into ezokwenzeka kodwa khona ifu elosikhumuzela njengamanje yes Lord sifala amehlo manza wesonke ngala ukubheka inhliziyo yakho uthi Nkosi wami ngomoya wakho akakho umuntu ongazazi akakho umuntu ongazi